China hambai sini media rakma tai jotta nai tongnai sini jotta Krista takut sono hambai doa tanu kai ini first time sini Catholic motha ningai ora tini 10 Disember 10 tarik sini 13 tarik jora ora continue sini cha Christmas bani so dime sing Christmas bani প্রত্যেক বছর খাইও আমপনা হুমলংকে ফার্স্ট টাইম অন বাগাই ora जोंनो खरा अबनि सागं ora कतर मेला थांका सिनि बेपिस थांतै अ जागा बां पार्टिसिपेट खाया हायबना अब आं जेहेतु आं खरचा कैथलिक ख्रिस्टान नै आं बेलाके माने प्राउड फील खायो कारण जों ora आइसम हाके कतर खलाय बानि खलाय माने अ बानि गिलेसिने खमलंग पेरिस बाय तुलि दुलजा सिनि बानि बुंनाय बनि बागै जतना न खाम जों ora गाहाम kai jara sini जिसु ख्रिस्टनो पुइतो खैनै रखमा ताइ जों दिनै मोनसे sini तामने सानै sini जे साल कफरनि साल हायगा sini जिसु ख्रिस्ट आसायमनि साल बर' दिनो रखसबैना अब गोबां मा थायो न हायके क्रिसमास माने सोलि दङ बनि बागै जत्त बर' रखमा न जागा फायमाने ख्रिस्टान जों जतना एन्जय खेलेनाय आं अबनि बागै जत्त बर' रखमाबो हायै नर बनाय केदि पार्टिसिपेट खालायदि कारण जों sini ख्रिस्टाननि बिसिंतै जों जे अबा हायके जतना कबलाय दङ बनि बागैना केबो करे आते जतना नायनायनि बागै बा फायनायनि बागै आं करे कारण अरा जों अरा ख्रिस्टान जतना जों जत्त मिलायलायनि जों अरा खायसबो बानि खालायमाने अब मेन बानि खालायमाने कक न जों जिसु ख्रिस्टना तै जे अमा हाय जरावा बा जों अबा हाय जे आगमन काला हायके नासिंमा मला जों अबना तैना जों खायसा जत ख्रिस्टान दक जों कक बिलाय बनि बागै जों अरा सायमानो sini ख्रिस्टान नंगना तै गोबां मति हास्टेवा ताबो हायके सारा भारतवर्षव इन्डिया अबना तै गोबां मा कक खालाय दङ तै बिशेष खाय चिना तिरफा हास्टेनिफ्राय जों अरा नखा जरा सिनाय नुकजा सिजाक नुकजा हायके अब हायरखना तै खायसे ख्रिस्टाननि बिलिदि हायलाय दङ माने आबरकना बां खयो राजनीतिक आलादा जार थामजोंमोन धर्म पार्ट आलादा फेयाबा मा हायके जे बरक सानाय बरकनो कायथार खमा खालायथों कायथार बरकनो नाखारथों कारण जिसु ख्रिस्ट खालायमिया अब हाय मुसाफन करे अब सिनो फैते दङ जिसु ख्रिस्ट छयसु गुबैनो खानाङै जुदि खालायखांके अब हाय चिकन प्रब्लेम मा सक्सेस खालायमाना बरकनबो बंनि खाव कक्सवै बरकनबो खरकसा जिसुनि सागिरिंनानै हायके bo खरकसा जिसुनो सिननानै अबन बिनि साखवा कायथार आशीर्वाद खामायथों ताइ दिनाव हाय मेला खालामो साइदिना जों जे खूब फहम ददम है 10 तारिख जों 13 तारिख जागा जों फहम ददम खाय जरा पग्राम खाय ददम जावा जतना खायै एन्जय खेबेदि अरा गोबां मिसिनि बानिया खैनेरा बेनिफ्राय अरा जों साइमन 200 नि साखा अरा ताबो बानिया खैनेरा दुकान खैने बर दङ गोबां मारा चिनि गोसाम जामुं हायके चिनि जेता आगिने माजाक चिनि जामुं नुमु हांजाक सुबजाक हायके चिनि गोबां मा अब हायरक माने दङ तैना अबना खायसे चिनि तिकबा सारकने जेता कुमाजा दङना जों ख्रिस्टान ससाइटिनि बिसिंतेबो ख्रिस्टान इउनिटनि बिसिंतेबो जों अब्रम ताइसा रिभाइभ खायै जों तिसालायनि बनि बागै जतन कइनाय जिसु ख्रिस्ट अब हायके जतन साखाव आशीर्वाद ताइ नरक मिडियानि साखावबो कायथ हमरे आशीर्वाद रै नरना गाहाम खायै ताइबो सामुं खायथिनि नरना साखाव कायथनि हमरे ताइ फला खाय फान कायथन थों नैना आं नरकनबो अब हायकेना कायथनि सुनि साननाय जत तिनि न मेलावा फायनाय सिनि बालिबो फायनाय बरकबो गाहाम करन तंते नक सानजि थों बसाबथेर गाहाम मुंबायथों ताइ जत फेमिलिवा गाहाम न तंबायथों नै कायथन सुनि सानाय जतन ताइसा खा गाहाम हमजमु कायथ लबदथों जतन गाहाम Parish is very happy to organize Christmas Panic 2023. It will be held from this evening, and our Bishop
Most Reverend Luman Montero will be opening the ceremony and blessing the ceremony. And on behalf of the parishioners, I cordially invite you to participate in this event. It is an event of great joy for all of us to invite you to share with us on this day. On this beautiful occasion, our theme is that the Word became flesh and dwelt among us. Hence, God came into this world to be with us. God came to live with us. So this is a event that full of joy, and hence we have assembled here to apprise you that this evening 4:30 Christmas Bunny program will be starting. We started celebration of Christmas Bunny and excited for waiting for the starting, the inauguration by Bishop, and many of our attended, and nearby neighboring hostel students are also participating. So students are also eagerly waiting to come over to this place and to become part of the celebration. Wish everyone happy Christmas. No media na hambai tai kai thorna hambai no tini chini o je melani coverage rona phaima bagi jeng mela committee hoite norma kulena hambai te si bagi afar jeng tini ni siming tini mane 10 11 12 13 4 din 4 days jeng mela khlainai chini jeng kha Saint Alphonsus Parish Catholic Church jeng taklaini kuila o khumulungo kaise kotor khai mela tini sim sengjang nai chino mela sarikni chato chini immigration nai chini bishop bo phainai immigration khaipainai abuni loge chini invite jara chief guest hisabe tini tongnai chini doli doli madam tai chini sir Ganesh MDC abo sarbo chini father song sister song tongnai tai chinoro tini pule immigration no jeng khub kaham jeng kaisa kaithona hambai maya poro Chennai ni je music team o team jengno tinoro kaisa borok bong je music Chennai ni je music a music no borok tini tamai jengno khanarnai engkai tai abo karibo jeng cultural program jeng chini bumung ganang rosamnai mosanai korong rok oro tini paisok painai aboni bagi jeng Saint Alphonsus Parish khumulung ni chini joto takuk bukuk jongno oro phai jongmai bangsa gadalai borong ni bania khaine rok bania khaipetung tai jara paine rok pai phetung jeng kaisa bete kaisa takuk bukuk hamjak lai Christmas ni gathalai tongthok cha thok khai jeng o chini melano kaham kai pairnan bagi jeng joto chini takuk bukuk jongno jeng kobogu jeng o mela committee ngai ang convener hisabe tebo kobogo phaji jeng aro kono bo kaisa te kaisa no jeng unko sejalanya ko kuri jeng jotono thamcha jeng jotono unko bo jeng kaithoni busa jeng jotono kaisa bete kaisa hamjak lai kaisa no kaisa chuba lai jeng tonglainai aboni bagi phaji chini o mela o jeng jotono jeng kaithoni kokno khana lainai kaithoni kok bai khai sama hai jeng tonglainai kaisa bete kaisa hamjak lai jeng kathalai tonglainai o melano jeng haikeno pairnai abono ani dinini koimung hambai mela jeng angpulang saipekya salburi nai 10 3 10 11 12 13 tarik jora o mela nai